Poštovani gledatelji, i ove godine učenice i učenici 3. razreda srednjih škola imaju priliku učestvovati u projektu Građanin u okviru predmeta Demokratija i ljudska prava. U nastavku razgovaramo sa učenicama 3. razreda Prve gimnazije u Zenici, čiji je razred kao lokalni problem uvidio neprilagođenost javnih ustanova osobama sa invaliditetom. Nakon istraživanja naš razred je došao do zaključka zapravo da su škole najveći problem, da većina srednjih škola u Zenici nema pristupnu rampu osobama sa invaliditetom. Čak samo 2 škole imaju pristupnu rampu. Mi smatramo da je to veliki problem jer to ograničava prvenstveno učenike koji žele da upišu školu na izbor one škole koja ima samo pristupnu rampu, a ne onu školu koju žele da upišu i za koju imaju interes. Također, nakon intervjua sa jednom djevojkom koja je upisala srednju školu koju nije željela da upiše, nego onu školu koja je imala pristupnu rampu, zapravo to nam ukazuje koliko su osobe ograničene po tom pitanju, jer imaju pretežno dva izbora, ili da budu potpuno neobrazovane ili da upišu onu školu za koju nemaju toliku želju i interes. Dakle, naš cilj jeste uklanjanje barijera i prepreka za koje ometaju normalno kretanje naših sugrađana sa invaliditetom te otežavaju njihovo učestvovanje, aktivno učešće u društvu. Koje su vaše solucije za ovaj problem? Solucije za naš problem jesu uklanjanje arhitektonskih barijera te prilagođavanje javnog prijevoza i prilaza javnim ustanovama poput škola, zgrada ili općenito javnih ustanova osobama sa invaliditetom ili osobama kojima nedostatak tih rampi otežava kretanje. Od koga očekujete podršku i pomoć i kako vam mogu pomoći oni koji to žele? Pa dakle, pomoć ili podršku očekujemo najprije od lokalne i kantonalne vlasti kao i od naših sugrađana, te mogu nam pomoći prije svega samom svojom podrškom kao i ostalim načinima i finansijskom pomoći i davanjem svog glasa da se to što prije riješi i da se taj problem predstavi kao jako bitan problem u društvu. Također, razgovarali smo sa udruženjem paraplegičara i oboljelih od dječje paralize gdje su nas upoznali zapravo sa problemom neprilagođenosti javnih ustanova, prvenstveno škola, jer trenutno će sada krenuti u prvi srednje jedna djevojčica koja želi da upiše tehničku školu, ali ta škola nema pristup za osobe sa invaliditetom, pa će se on nakon toga zapravo dati u realizaciju projekta da se i tu uradi zapravo da se tu postavi pristupna rampa. Nakon toga zapravo nije jedini problem samo za učenicima. Također mogu biti i gosti škole, profesori, roditelj neki da dođe, ne može se uopće primiti u školu, što nekako daje veoma lošu i ružnu poruku da nekako da te osobe iz društva zapravo uklanjamo i da ih diskriminišemo.